You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because you're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, when everyone tells us what we can be. And how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It feels impossible. It's not impossible. Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing can keep us apart. 'Cause you are the one I was meant to find. It's up to you, it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars? Changing the world to be ours. Аққудай сұлу талас бейшілер тобын тозып аламыз.
bugün. Kırgız kızı beyçilerden begisin, urpağыңдın yolun kuğan perisin. Талас бейшілер тобы қол жапыңыз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, кудагыйлар, алыс жакындан келген туугандар, кошуналар, достор, курбулар, дастаркондон орун алып бериңиздер. Себеби тоюбуз бир нече секундадан кийин башталат. Бүгүнкү тойдун көркүн ача турган таланттуу жигит кечени баштоого даяр. Бул жигит өмүрүндө 500дөн ашык жаштарды үйлөнткөн, 300дөн ашык балакайлардын тушоосун кескен, жана канча кыз узатуу болгонун өзү дагы билбейт. Анда эмесе баштадык. Ассаламу алейкум. Талас жергесі амансыздарбы? Қол шағайын, бір жол жақшылап қол шағып берелі, келіңіздер. Жақшылап қол шағып берелі. Атағы аламға кеткен Айкөл Манас атамдың ұрпағы амансыздарбы? Башми тайзым болан, бір қол шағып беріңіздерші. Арваңыздар, ардақтуу ағайын туғандар, құтмандуу құшуақ кечіңіздер менен. Арваңыздар, ақсақалдар, ақ қалпақчан аталар, амансыздарбы? Тирүүлүктүн бейішін айланған апалар, сіздер үшін бұл қолшалар жаңырсын. Бір қол шағып қойыла. Анымесе, урматтуу ағайым туғаным, айтылуу Манас атамдын элине келдим. Мынакей биз мындан 3 күн мурун эле урматтуу туғандар Бишкек шаарында чоң кафелердин биринде болдук. Бүгүн дагы Таластын рухун, духун текшере турган күн келип жетти. Урматтуу туғандар, Бишкек шаары элемес, биз жалпы Жети Дубанда жүрөбүз. Ош шаары, Жалал Абад шаары, Манас жергеси, Нарынга барсак дагы эң айкөл эл, ынтымактуу, берекелүү эл кайсыл жер десем, Талас жергеси дейт. Бул чын багайын. Кол жаап болушу керек жола. Батырлардын мекени, акындардын эли, биздин Айкөл аталарыбыздын жери. Урматтуу туугандар, жалпы бүгүн 350 кишинин башын бириктирген биздин алтындай болгон той ээлерин кереметтүү ортобузга бардыгыбыз бир кол чабуулар менен чакырып алалы дагы. Менин Ырысбек акем менен Зуура жеңемди бир кол чабуулар менен чакырып алалы, келиңиздер. Жалпыбыз бир кол чаап берели. Той ээлерибизге кайын. Жалпысы менен кол көтөрүп учурашабыз. Жалпы 350 киши менен акайын. Караңыздарчы, кандай гана бактылуу күн. Бүгүн Кыргызстанда бир чоң тарыхый күн. Кудайым буюрса, ушул тарыхый күндүн фундаментин тургузган күн. Бүгүн урматтуу агайым тууганым, азыр анемесе Кыргыздын баягы ыры менен баштайлычы. Кубанычтар дайра болуп агылып, келин келди ак шөкөлөт жабынып, куттукташып жубайлардын өлпөтөн агайын той башталды. Алакандар чабылып, бир кол чаап берели агайын. Жакшылап кол чаап бересиз, келиңиздер, жакшылап. Жыпара Рапин кызынын коштоосунда 2 жашты тосуп алабыз агайын. Бардыгыбыз ордубуздан турабыз, келиңиздер.
Жыпара Рапил кызы, маданияттын мыкты кызматкери. Агайым, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Келиңиздер, жалпы отуруп берели, урматтуу туугандар, урматтуу атуу, апуу. Бир кадам алдыга жылыңыздарчы. Бир кадам алдыга жылыңыздар. Анда эмесе, жалпы жумрай журттун башын бириктирдиңиз, эми жалпы эл менен амандашып, сиздерден эки сөз болсун. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Текжаттар, кудалар, акелер, жеңелер, кайын журт, достор, үкөлөр, куш келипсиздер биздин тойго. Ушу балам менен келин бактылуу болсун, кармашкан кол үзүлбөсүн. Өстөрүмүн өстөргө көйүп, ордолуу шаар болсун. Ошо биздин сыйды жакшылап көрүп, тең бөлүшүп кетиңиздер. Куш келиңиздер, биздин жакындарыбыз, Төркүнтөш, Куда сөгүз, бир тууган достор, баардыгыңыздар куш келиңиздер. Биздин ушундай жакшылықты тең бөлүшүп, маанайыңыздар көтөрүп, жакшы көңүлдүү отуруп кеттиңиздер буйруза. Эмне кылайбыз, ошо 2 жашка бактылуу, таалайлуу, ыйманчылуу, балалуу чакал өстөр көйөрсүн, биздин маңдайыбызда аман болсун, көптөн күткөн күнүбүз келди деп сүйүнүп атабыз. Ошо жакшы тоюбузду жакшы шаңга бөлөп, жакшы отуруп кеттиңиздер буйруза. Сыйыбызды көрүп, жакшыбызды жашырып, жаманыбызды жашырып, ушул жакшы сыйыбызды көрүп, жакшы чайыбызды ичип жашнакалы, ушу тоюбузду көтөрүп бергилеми. Бизди колдоп, коштоп. Ардайым атене, атене. Баракелде, көз тийбесин. Кандай гана бактылуу үй бүлө, кандай гана өлгүлүү үй бүлө, урматтуу агайым тууганым. Биз май айыл эмес, жалпы Кыргызстан айыл эмес, жалпы Кыргыз жергесине өлгүлүү үй бүлө атын макамасын мен бүгүндөн баштап сиздерге бердим. Мен дейличи, эң биринчи урматтуу агайым тууганым, келиңиздер, дасторконго бата кылалы, 2 жашка бата кылалы. Биз кетпейбиз, тоюбуздун эң алгачкы батасы, жаштын тилегин Аллахым бат берет дейт. Мен көтөрөлү билекте, Кудайым берсин тилекте. Жаратканым мен деп биздин үйгө келин эмес кыз келди. Кыз эмес биздин үйгө периштелер чогуу келди. Аллахым мен деп алакан жайган ар бир мусулман пенденин үйүндө периштелердин балдары ойноп турсун. Асманга 12 нур төгүлүп турсун. Жаратканым мен деп алакан жайган ата-энелер сиздердин үйүңүздөрдө кулалы таптап куш кылган, курамадан журт кылган Айкөл Манасатамдай баатыр ул келсин. Жаратканым мен деп алакан жайган ар бир мусулман пенденин үйүндө адам атабыздай, Нух пайгамбарыбыздай узак өмүр сүргөн пенделер келсин. Жаратканым мен деп сиздердин үйүңүздөрдө Билал атамдай үндүү, Юсуф пайгамбарыбыздай сулуу, Мухаммад пайгамбарыбыздай ааламдын ажарлуу пендеси төрөлсүн. Жок эле дегенде биздин үйдө жалпы Кыргыз жергесинде, Кыргыз элинде Чубак ажыбыздай, Максат ажыбыздай, Абдышүкүр Нарматов агабыздай аалым уулдар төрөлсүн. Жаратканым мен деп сиздердин үйүңүздөрдө таластан чыккан жеңи жок, Таймашарга теңи жок, Аксыдан чыккан жеңи жок, Айдышарга теңи жок. Тобулбулу Токтогул Сатылганов, Элмирбек Иманалиев, Жеңишбек Жумакадыр уулубуздай акын уул төрөлсүн. Аллахым мен деп биздин үйүбүздө кыз төрөлсө, кыздарыбыз Курман Жандат кенебиздей, Кыз Сайкал апабыздай акылдуу чыйрак кыздар төрөлсүн. Кыргыз жергесинде, Кыргыз элинде согуш эмес, жаманчылык, ачкачылык эмес, токчулук, молчулук, берекелүү жылдардан болсун. Мен дейле жаратканым кабыл кылсын ушул күндө Аллахым. Анда эмесе, урматтуу туугандар, менин бүгүн эң алгачкы суроом сиздерден эмес, ул кызыңыздардан баштайбыз. Бул биздин дайыма өткөрүп жүргөн церемониябыз, урматтуу туугандар. Азыр мен эң эле биринчи суроомду Нурбек мырзабызга берем. Нурбек, маанай жакшыбы? Сонун, молодец. Кандай сонун болот да, мондай суп-сулуу татбакай кыздалып атсаң айланайын менен. Могушуп, Баткенден Лайлактан бери алып келип атпайсыңыз. Соседиң эле үйлөнүп атасың. Вообще сонун болду. Ё-моё. Туугандар, азыр мындай кылабыз. Нурбек, эң эле биринчи суроо сага болсун. Жалпы жумурай журт көрсүн ушул жерден. Азыр сен оң бутуң менен канча кадам таштарың өзүң билесиң. Бирок келечекте канча наристелүү болгон келсе, ошонча кадам бисмилла деп оң бутуң менен аттайсың. Жалпы эл көрсүн.
Сүйлөштүкпү? Чоң табылганга даярбыз ба? Кеттик анда биз. Бисмилла. Апа менен сүйлөшпөйлү өзүң эле чеч чайланайын. Апа канча бала болоюн дейт. Мына сага. Бисмилла. Кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мә сага. Кол чаппасак болбой калды тугандар. Кол чапып жакшылап. Мынаке, өткөндө биздин бывший генералыбыз айткан 7 балалууларга 2 миллиондон берем деген. Мына сага. Мына эми урматтуу туугандар, Манасты Манас кылган ким? Каныкей апабыз. Кудайым буйруса биздин Нурбегибизди Манас ордуна келечекте президенттикке татыктуу кылган биздин Супсулуу Наргиз абыздын бала кездеги кыялын бардыгыбыз чогуу көрөбүз. Бисмилла. Оң бутубуз менен аттайбыз. Келиңиз. Биринчи уулубуз. Бисмилла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Өлey! Seni süyen Alışımdan baydı Seni süyen Sendeli bir kadam attap kuruduk жүзүм чөтө. Точно мı? Бирөөнүн башкадан болуп калбайбы? 8'ке 8'ti кошсок акайын. Чоң ата, чоң апа, буйрса үйүңүздөргө 16 оол кыз биздин неберелерибиз эгизден болот деп бир кол чагайын жакшылап, бир кол чага берели келиңиздер. Жаратканым насип кылсын, ошол биздин 8 оол кызыбыз неберебиз келечектеги Садыр Нуркожоевдун ордундагы президент болсун десем, бир алакан чаап коел чагайын аянбай келиңиздер. Эки жаш, көргүз атабыз келиңиздер. Bölünüp gidelim Bir ilişkin boş diller Birbirinden geçebilir Şeyler ilişkin koşturup Şart bölünüp Рахмат. gidelim Реграш билдиребиз. Аны эмесе урматтуу агайым тууганым, биздин тоюбуздун официалдуу открытиясын биздин туугандарыбыз ачат. Биздин туугандарыбыз, бир туугандарыбызды кереметтүү ордобузга чакырабыз дагы ак батасын жайылтып бере турган аксакалдарыбызды, чоң апа, чоң анабыздын бардыгын чакырабыз дагы бир туугандарыбыз жана туугандарыбыздын бардыгын атын атабайм. 2ден 3төн эле айтам, 2ден 3төн эле сүйлөйбүз. Анткени сиздерди 3кө чакырган, мына 6да баштадык тоюбузду. Аны эмесе биздин бир туугандарыбыздан келиңиздер, Токон атабыз, Айгүл жеңебиз, жана Эркин жеңе, жана Айнаш жеңе, Анар жеңе, Түгөл аке, Насип жеңе, айта берсе көп экен. Жалпы бир тууган, биздин туушкан туугандарыбызды кереметтүү ордобузга чакырабыз. Маэстро, жакшы музыка сизден болсун. Bir tuğan süreyt Çalınsan yolda kaldırmay Bir tuğanın canında çürüt Bir tuğan güyet Bir tuğan süreyt Adaşsan yolda kaldırmay Har kaçan da canında çürüt Yaratkandan vakit surangan Şın dilinen sağa kuvangan Bir tuğandın ordu başkaça Har bir işin kol doktor algan Bir tuğan güyet Bir tuğan süreyt Рахмат. Реграш билдиребиз. Анда эмесе катарды бузбай турабыз. Жалпы жаамат биздин аксакалдарыбыз тоюбуздун ачык деп сиздер жарыялап бересиздер. Бирок бардыгыбыз эмес арабыздан 3-4 эле сүйлөйбүз. Сүйлөштүкпү? Келиңиз атуу, сиз ачып бериңиз. Bir tuğan süreyt Урматтуу коноктор, кудалар, мына бүгүнкү ушул тойдун күнөөкөрү болуп биздин инибиздин уулу үйлөнүп ушул жерде үйлөнүү тоюнун үлпөтүн берип аткандан кийин бизге эмне калмакмын. Бардыгыңызга чын ден соолук ушул Агдос Оркондо өзүңүздөрдүн жакшынакай ак батаңыздарды 2 жашка берип жакшынакай ушул тойдо күнөө болуп отуруп кеттиңиздер. Кайерде болбосун, аман болсун. Кече эле чоңойгон жигит кыздар бүгүн үйлөнүшүп өздөрүнчө үй бүлө куруп аткандан кийин бул эң чоң жакшы нерсе. Эмне демекпиз, бардыгы бактылуу болсун. Азыркы алып баруучу айткандай, аркасы астын бала басып, аркасын мал басып, мындайча айтканда кыргыздын чыгаан уул кыздары аркабыздан биздин ордубузду басып келе берсин. Тоюңар той кыйлансын, бардыгы жакшылык болсун.
дайыма ак батаңыздарды берип ушул жерден өзүңүздөрдүн каалоо тилектерди чын көңүлдөн айтып көңүлдүү отуруп кетиңиздерди суранабыз. Урматтуу бүгүнкү ушул жерге келген жегижаттар, бүгүнкү Кудайдын бир жакшы күнү болот. Ошол жакшы күндүн бири бүгүнкү күн. Бүгүн биз жалпы баарыбыз эки баланын бактысы үчүн жакшылык тилеп, жакшы сөздөрдү айталы деп келип отурабыз. Бүгүн нике кайып деген той болуп атыры. Балдарыбыз бактылуу болсун. Илгери бир энебиз силер көрбөй калдыңар, анан биздин ошо апаларыбыздын айткан сөздөрүдө төө минип караңгыда келе атса, ушул бир эки айылдын бир жеринде бир булак бар экен. Аны биздин айылдын балдары, ата-бабалар билет. Анан келе атса бир булак бар экен. Булакта түндө шылдырап, тимеле айдын жарыгы менен баягы булак жаркырап, тимеле сонун болуп баягы энебизге көрүнөт экен. Анан кийин бир күнү дагы төө минип мал кайтарып жүрсө, баягы булактан күндүн нуру төгүлүп, тимеле күндүн кызыл болгон нурлары булактан көрүнүп, энебизге аябай көрүнгөн экен. Анан ошол булак биздин айылда. Аны кимдер көрүп, кимдер билип атыры, аны өзүңөр билесиңер балдарым. Анан кийин анысы кандай, муногу биздин балдарыбыз ошол ай булак менен күн булак, экөө эки айылдан чыккан бир булак. Ушул эки булак узун дайра болуп агылсын. Жээгинде жайнаган, бакшагы жайнаган узун дайра болуп агылып, бактылуу күндөрдүн балалыктарын өткөрүп, ата-бабаларыбыздын жолун жолдоп, ушулар жакшы карлардан болсун, чыган балдар туулуу өссүн. Биздин айылда ар бир баатыр кыздар чыккан жер. Баатырлар дагы бар, балбандар бар. Ушул айылыбызда ушундай жакшылыктар боло берсин. Анан келечектеги биздин ушу небере чөбөрөлөрүбүз ушундай жакшы күндөрдөгү жакшы балдар көбөйө берсин. Эл журтубузда, эл журтка тынччылык каалайм. Тойлорубуз көп болсун. Балам, тоюңар куттуу болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Балдарыңдын рахатын көрүп, бактылуу бол кагылайын. Эл журтубуз менен аман бололу. Баарыңерге ден соолук каалайм. Ушу залда отурган жегжаттар. Омин апа, айтканыңыз келсин. Кол чап апа, келиңиздер бир жолу. Кымбаттуу кудагыйлар, жеңжаттар, жана жора жолдоштору, жааматтары, бүгүнкү мына эки жаштын тоюна келгениңерге мен аябай кубанычтамын. Эки жаш бактылуу болгула, балалуу чакалуу болгула, текада бекада ата энеңерге кайрымдуу болгула, аман болгула, бар болгула, бай болгула, импортный машиналы болгула. Ойбай, кол чап коелучу тугандар. Нейли кагылайын кайным, ушулардын ратын көргүлө, жакшы күн көргүлө, небере чөбөрө чөп башын көргүлө, кыбыра көргүлө, эшиктерге кең болбогула, аман болгула, бар болгула. Эмне жүрөгү ушумада небере тоюна келели, Омин. Тугандардан да бирөө сүйлөйбүз, аны бир тугандарга да берели. Жок, тиги жеңе сирем тогара кеп сүйлөдү капалганбыз, а? Эйда. Алар Кымбаттуу туугандар, Рыспек, Зура, алтындарым, коңшуңар кут болсун, балдарыңар бактылуу болсун, эч нерседен кем болбосун, кармашкан колдору бекем болсун, бар бололу, аман бололу, ушу жакшы күндөрдө жүрө берели, дайыма той боло берсин үйүңдө. Бар бололу алтын. Омин, айтканыңыз келсин, бар болуңуз. Кутмандуу кечиңиздер менен жалпы жегжаттар, мына куш келиңиздер биздин тоюбузга. Бул мына эң кичүү биздин эрке инибиз мынакей келин алып той берип атат, биз аябай кубанып сүйүнүп атабыз. Ошо тойго силер келип күбө болгоңуздарга биз аябай кубанычтабыз. Урматтуу жегжаттар, бүгүнкү биздин жакшы сыйыбызды көрүп, марайыңыздарды ачык болуп, жакшы отуруп көңүлүңүздөрдү ачып кетиңиздер. Баарыңыздерге аманчылык каалайм, ден соолук каалайм, бар жакшылыктар болсун. Иним тоюң кут болсун, келиниң тойго улана берсин. Эки ашкагаларым, кармашкан колуңар үзүлбөй ар дайым эле ошо ак жолуң ачылып, жакшы үй бүлөлөрдөн болгула. Каалоо ниеттебиз ошол жакшылыктар. Омин, бар болуңуз. Асылбек чоңго тага беребиз, а? Келиңиз. Урматтуу кудагыйлар, жана иним Рыспек, Зура, жанайын. Мына бүгүн Кудай буйрузда балаңарды үйлөп, ушунча жегжаттын башын бириктирип, ак той берип атасыңар. Ширип тоюңар той кыландын,
ballar menен ayın karmaşkan kolunlar tübölüktü bozdun, hiç kaçan üzülbözün, şığılıp yolunlar çadır bolup, yoldaşlar kıdır bolup, şöyle endigi jili Kuday buyursa nar isteli bolup, anda da gelip şu terge akbat avustu berip duraylık. Osalım, şilip toygulan ördün, jakşılık bolu ördün, otun dem oldun da, her bir üstü yüzde usunda jakşı toylardan boldun. Бар болыңыз, аман болыңыз, жиынтық тоочу сөз. Акыркыбыз, Урматтуу коноктор, кадырлуу меймандар, азыр бул жакта көпчүлүгү чодобаевдер сүйлөдү. Биз эми жалпы туугандардын атынан сүйлөйбүз. Рысбек, Зура, атанын 3 милдети болот экен. Биринчиси азан чакыруу, ат коюу экен. Экинчиси сүннөткө отуруп мусулман кылуу экен. Анан 3-чү милдет үчүнтүп үйлөнтүп жайлантуу экен. Эми Кудай буйрса, мына бүгүн 3 милдеттен тең кутулуп турган чагыңар. Анан эми бир кызык нерсени айтып кетейин. Американын бир президенти bir şahardan bir şaharga кетип бара жаткан экен. Жолдон машинесин заправка кылып калат экен. Анан ошол жерден бир аксакал киши келип заправка кылат. Анан ошондо аялынан сурап калат экен. Таныдыңбы дегенде, ооба таныдым, бая студенттик кездеги сүйлөшкөн жигитим болчу дейт. Көрдүңбү, мага тийдиң элең президенттин аялы болуп жашап атасың. Тигиге тийсең заправщиктин аялы болуп жашамаксың дейт. Анда аял айтат экен. Эгерде мен буга тийсем, возможно, Американын президенти ушу киши болмок. А сен шопур болот менен Кудай билет дейт да. Бул сөз менен не айтмакчыбыз? Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деген макалга туура келет экен. Кудай буйруса, мына биздин балабыздын келечеги Кудалар, силердин кызыңардын колунда. Жанагы 7 балалуу болобуз дегенде, бонус менен 8 балалуу болуп калабызбы деп, 8 балалуу болсок деген ойду айтып койду окшойт. Мен ушундай түшүндүм. Кол чаап колчу келиңиздер. Жакшылыкта көрүшүп турайлы. Анан бул азыр Манас атанын китебинде бирке окуп калдым элем, ошол жерде көп кызык нерсе бар экен. Бул китепти Чокан Валиханов деген элди алыска ошо танып алыска таанылган бир белгиси ушуну орус тилге которуп дүйнө жүзүнө таанылганда, анан атасынан bir күнү сурайт экен, ата кимибиз мыктыбыз? Казак элине таанылган сиз мыктысызбы же дүйнө жүзүнө таанылган мен мыктымбы деп. Анда атасы айтат экен, эгерде дүйнө жүзүнө таанылган бала тарбияласаң балам, мен сага ошондо айтайынчы, кимибиз мыктыбыз деп. Көп эле нерсе келип, тарбияга келип такалат. Эми Кудай буйрса, мына 2 жаштан чыккан балдар элибизди, журтубузду алыска тааныткан уул кыздар чыгып берсин. Карлар кештүү, келиндер бешиктүү боло берсин. Рахмат, бар болыңыз, аман болыңыз. Неме, урматтуу коноктор, кечирип коюңуздар. Мени бүгүн министр финансы кылып шайлаган туугандардын атынан. Кыл куйрук эмес, биздики пул куйрук. Баракелде, кол чаап. Сырты кат, ичи ат. Ассалому алейкум, урматтуу ушерде жегжаттар, достор, туугандар, инилер, акелер, баарыңыздардын ушерде тойго келип көңүл ачып кетиңиздерди биз очень орустар айтмакчы суктанабыз. Ушу алдыңыздарда аш турат, ошонун да бар жашынака алып, бисмилла деп Кудай буйрса, мына жакшы тойдун башталышы болот. Ошонун баары жашынака отуруп, жашынака эз алып, көңүл ачып, ар дайым ушундай жакшылыктарды эле, тойлорду эле жолугушуп жүрөлү. Бар болыңыз, аман болыңыз, терең рахмат билдиребиз. Келиңиздер, жалпы жакын туруп бир туугандар, эстеликке сүрөткө түшөлүчү. Эми мондай бир могу жакшылыкка келип аткандан кийин бирок болсо да могу шайыр болуп өтсүн деп биз могу чодобаевдардын ичинен Машаевичтин атынан бир жакшы ыр причтерге мондай 5000 сом причти тамадага тапшырып коеюн. Кайда кетти? Анан жакшынакай кылып туруп өткөрүп бересиз. Рахмат, бар болыңыз, аны келе алдыда мынакей кызыктуу оюндар үчүн урматтуу туугандар, туугандардын атынан 5000 сом дейт. Бир кол чаап коелу, кайсыл жанга буйрук болду экен алдыда. Бар болуңуздар, жакын турабыз, келиңиздер. Урматтуу Жупар Арапил кызы, келип коесузбу? Сизди издеп атабыз. Урматтуу туугандар, жакшы күндөр сүрөттө сакталат, жакшы адамдар жүрөктө сакталат дейт. Жакшы күндөн берек болсун, бир жылмайып сүрөткө түшүп алайлы. Бир убакта эки кызга жакын келди, бирисине бириси өткөн сулуу, бери кел деп көзүм
Даярдыңыз қана сүрөтчү мырзаны қарайсыз. 1, 2, 3. Рахмат, бар болыңыздар. Анымесе маэстроның қоштосында орындықтардан орын алабыз. Бізден ыстық тамағыз даяр болып қалды. Келіңіздер. Тамағыздар татты болсын, тамағыздар аш болсын, урматтуу туугандар. Каалоочулар, ортого туугандар бийлесек болот. Анткени маданияттын мыкты кызматкери, булбул үндүү кызыңыздар, өзүңүздөрдүн эң жакшы көргөн татынакай кызыңыздар Жыпара Рапил кызы сахнада. Барынан да кымбат мен үчүн атенема жылдыз ай күнүм аларсыз жашоо кайгы муң атенема бир тал чачына арзыбай да дүйнө байлыгын атенема бир тал чачына арзыбай да дүйнө байлыгын атенема аларгадан эч ким тең эмес менетке чабала дегенде мерими да кандай керемет бир кезде да алар жаш эле улгайтат да жашоо бат эле оролсун да бакыт талайга орубасын бир да тене оролсун да бакыт талайга орубасын бир дана тене баккан баласын аларды да кайдан табасың аламга да бизди талпынткан атенема учар канатым көрсөткөн да талай бакытты көздөрү да бирлян жакуттуу алтындан да тажы кийгенге атенеле гана татыктуу алтындан да тажы кийгенге атенеле гана татыктуу алтындан да балуу сөз эле акынан агутула албайбыз ал барсага дагы мекеге унутпайлы акын эчеле улгаят алар бат эле тирүүсүндө сыйлап алалы өткөн соң бары кечеле 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 Жыпара Рапил кызы кол жаап коелакай. Жанашкан эгиз жол. Рахмат. Рахмат билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анда эмесе урматтуу агайым тууганым, келиңиздер. Тамак үстүндө мен сиздерди мындай каалоо тилекке чыгарып кыйнабай эле коеюн, Тамак жей бериңиздер. Шашпай тамак жей берели. Азыр мен мындай суроо берейинчи сиздерге, мындай бир суроо берейин. Урматтуу туугандар, бүгүн бизди саат 3кө чакырган, 3кө чакырган. Эң биринчи ким келди айтыңыздарчы? Сразу эле приз берем. Жеңе, приздин жанында туруп туруңуз, Эң биринчи тойго ким келди туугандар? Мен келгенде тойдо эч ким жок болчу дегенге. Кол көтөрүңүздөрчү, кол көтөрүңүздөр. Эң биринчи биздин столдо саат канчада келдиңиз айтыңызчы? 3:15-те келдик. 3:15-те? 3:15-те. Дагы барбы? 3-тө келгендер бар? 3:14-тө келгендер барбы? Приз бербей турабыз. Приз бербей турабыз туугандар. Келиңиздер, тамагыңыздар таттуу болсун, тамагыңыздар аш болсун, урматтуу туугандар. Биздин жакшылыгыбызды мынакей ай менин зуурамдын кубанычы деп эрте келип алган адамдарыбыз. Кана, кимибиз? Сиз канчада келдиңиз? Чыныңызды айтыңыз, жаш экенсиз. 2:30-да келген. Өлө, мына, апа. Чыныңызды айтыңызчы, сиз апа. Канчада келдиңиз? Биз келдик, ана Рысбектен сура. Точнобу?
Рысбек аке, қаншада келдіңіз? 3-те эле келип калыптырбыз. 3-төбі? 15 минут кеш келген үшін сіздерге приз жоқ апа, таарынбаңыздарчы. Апау, приз болсын, келіңіз, жақшылыққа қолданыңыз. Біздің тойымыздың ең алғашқы белегі сізге. Қол шапқа олыңыз, келіңіздер. Тамаңыздар татты болсын, тамаңыздар аш болсын. Урматтуу туғандар, біздің ушул жерде 350 кишинин арасында ең ұзақ өмір сүрген біздің чоң ата, чоң апаларымыздың жашын сурайлычы. Келіңіздер, біздің ақ бата бере тұрған апаларымыз, жашы улуураак апаларыбыз, аталарыбыз, бүгін тойыбыздың ең көркүнө чыга турган аталарыбыз канча жашта? Улуубуз. Бүгүнкү тойдун ең улуу адамы ким? Канча жашта? Кудалар тараптан деле айта бериңиздер. Кайсы столдо отурат канаке? Канча жашта? Ой, кечирип коңуз. Атам бар экен, а? Атау, канча жаштасыз? 85-тен 86-га кеттик. О, өмір ұзын болсын. О, мен атау 186-ға шығыңыз, Аллахым, онда еш уақытта оорубаңыз, ата. Еш уақытта оорубаңыз. Құдай денсаулық берсін. 87 жашта бар ба біздің чоң апа, чоң аталарыбыз, я? 86 жашта екен бүгін ең ұлуымыз туғандары. Ең ұлуымыз 86 жашта. Атама бір қол шапқы, чоң атама туғандары. 100 жашты насип қылсын жаратқаным. Чоң атама приз алып келтіріңіз жеңеке. Атау, белеңіз құтты болсын дайыма. Апам екеуіңіздер төрдің бал пайған чоң ата, чоң енелерінен, тай енелерінен болыңыздар, аман болыңыздар. Азыр, урматтуу туғандар, тамақ үстінде біз жақшы ойын ойнайбыз. Бұл қайсыл шығарма деген ойын, угадай мелодия деген ойын. Азыр біздің маэстробыз музыка чертеп, ким білсе қол көтереміз тағы құдалар. Bir еле куплеттерді и все. Сразу эле приз беребиз сіздерге. Сүйлөштүк пе? Аны эмесе, бұл біздің ең алғашқы ырыбыз. Kimden ara? O, жеңелер. Kim bilet bularda? Дай-да-дай. Жолуқсақ қандай жақсы, жолуқсақ қандай жақсы. Анан? Ойла, бүлбей қылдапчы. Мына толы қырдай тұрған жаштар. Жаштар да қол көтерді оқшайды, а? Біз те кеміз ырдайбыз. Қана? Ордуыстан тұрып алабыз, келіңіз. Ойла, кел. Қандай жақшы, қол шатыралшы біздің стол, келіңіздер. жолыққан қандай жақшы, жолыққан қандай жақшы. Башынан чынығы жүздер менен, ағаян шері жоқ сөздер менен, құшақтап бекем қысып, жайнаған сөздер менен. Жолықса қандай жақшы, жолыққан қандай жақшы, жолықса қандай жақшы. Азамат 20 стол барбыз бі? Қол шағып қойшы, келіңіздер. Алған белеңіз құтты болсын, арқаңызда тұрады. Жақшылыққа қолданып жүріңіз. Анымызы кейінгі шығарма болсын, келіңіздер. Құда-құдағилар, бүгін сіздер вай-вай құдайым бүрсі. Кейінгі шығарма. Пана-панай, кім біледі? Тана-танай, та-та-та-тай, дири-дири, тана-танай, та-та-та-тай, Ананайын, ананайын, аптадың бір ақ үйдің боса қосын, ошын үйдің боса қосын. Қайда жүрсің бақтылы болорынды, мен қаладым. Кеттің қайда, кеттің қайда, күттірбеттен тезірек келші қайра. Мен өбөйім бетіңден қайра. Қайда жүрсің бақтылы болорыңды, мен қаладым. Даураймы? Болды. Бұл белек сізге болсын. Дайым жақсылыққа қолданып жүріңіз. Сіз моғын егізе, Құдай берді құты ұйықтан да жақсы бәді екенсіз. Өз тей бесін. Кейінгі шығарма. Біз жақта бар ба? Біз жақта, я. Толыр ойнында гүлдер өскен. Çoğatalarız, kimimiz var ya? Bir istemeli satan göre. Jo, başka. Tanda day
day lay la lay lo lay la 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 lay la lay lay la lay lay la day day жеңіл орныңыздан тұрыңыз кеттік әнімізде біз қол шапырыз Араптан құйылып күндер ақты қол шатыралсыз жеңеме келіңіздер күндер ақты оқшып кететінін алатан бұлағы сені сүйгің елесең бажырайып бажырайып шапқан атқа жеткірбей бара жатты Бара келді, жеңеме бір қол шағып қол, жеңе. Белеңіз құтты болсын. Кейінгі шығарма, молырды, жаштар білді керек. Қуаныштар дайра болып ағылып, келін келді ақшөкөлі жамынып, құттықтасып жұбайлардың үлбөтін. Той башталды, алақандар чабылып. Хоп, апшы кеттік. Қол шағып, билейле, қошты жегет ұрырда. Бақтылы болғылап, болсын ойыңар, құт болсын, үйлену тойыңар. Бақтылы болғыла, ешкі ашып ойыңар, құт болсын, үйлену тойыңар. Болды. Ойбай, апшен присті көргенде тұқтанар бәқалды таңын көрі. Кейінке шығарма, кеттіген әмесі. Бұл қайсын шығарма. Туғандар. Молодежь, что мы ставим? Давайте, споем! Çok adayız, ha? Kimimiz adayız, ya? Моғы өзі бек бар бейттің жаш кезінде ұқшашы кен ей бұлай. Мен сені сүйем, мен сені Өлә мен дағылесе жап жаш тұрып таза қорқытып қойып тұрды. Сүретін ғана ғана чоға гүлдің жегін бойлығым Seni suyup, seni ойлоғым Болдық сенде Сүйігі біраз сылауы кезгер ғой жаштар, ей бойдық бәтән көрі Кейінгі шығарып алсын Қарасам сенің сүреттің Акажан жылмайып маға күлісің Көрініп қойсың бұлай ба Қарындаш қайда жүресің Kimsiz mi? İyi. O karındaş senikinde gözler tabılmaz Göz karaşın ötüp baratar Let's go. O karındaş O karındaş senikinde gözler tabılmaz Göz karaşın ötüp baratar O karındaş Құтты болсын сана приз алғансыз да Рысбек мен бақтан 500 сом отырып қойытан өзіңір резептеші оласыңар өзіңір ұшылырды мен акемен де жақшырдай алған кім бар я маэстро қайра чеп беріңіз ұшылырды кім бірді айт ақ қалпақшан атам бар екен ғой ордыңыздан тұрыңыз жатау келіңіз Танатай Қарасам сенің сүретің жылмайып саға күлесің көрініп қойсың болмайды құсадыр қылбай жүректің қарындаш сенікіне көздер табылмас көз қарашың өтіп баратар қарындаш
жашың өтүп баратат, ох карындаш карындаш. Ойбай, үнүңүзгө береке. Карындашыңыз каерде отура? Жаныңызда, жаныңа не? Демеле, маэстро, кийинки чыгарма болсун, урматтуу туугандар. Ордубузда отуруп эле ушинтип ырдап приздерди ута беребиз, бийлеп, кыйналып тиги жакка чыгып албайапчы, 80-90 жылдардын мыкты чыгармалары, урматтуу туугандар. Барбай, биз кудалар дагы. Аяша таластарбыздар. Өле бәри консерваторияда окуганбы дейм да булар. Ким бар? Сиздер дайсызбы? Алло, бұл сенсіңді қандай салам? Оба таныдыңбы жүрім аман? Телефондun анананы мағарай, шыңғыратып сұрайым қайра. Жолығалы гүлім жолығалы, содыр ашып жолочудай кеп құралы. Телефонду шыңғыратып бір далайға, жолығалы гүлім жолығалы, гүлім жолығалы, содыр ашып жолочудай кеп құралы. Табиғаттың жыппыр гүлім бірге тұтып, жолығалы gülüm жолығалы. Ойбай! Вообще кіріндіңіз жоқ үшетсін, Қарс-марс вообще жоқ үшетсін. Өміріңізге береке берсін. Моғыны жеңеме апарып беріңізді, бүгін ешікті тейіп кересіз қой. Өля, жанында отырған тұрбайбы. Мына сақай, еху! Деп қойып қараңыз сырдынай қой. Маэстро, кейкі шығарамасын, апаларыңыз үшін, оң тарап теле, жақшылап ұрдап берелі. Зейнеп Шакеев апамыздың, апаларыңызда белек алсын. Кем ұрдайды? Өйіш олсыздар, шашпаңыз. Келіңіз апа. Çağılgan, бұл çağılgan. Görüşkünde gözleri dike karaba. Kol çapama iyi. İki. Yine suyan ıskımbalada. Yüzü üstün başıp. Barakta üstü biz alı günü tanışkanmış canıdan. Yarın karış çıkkın gelbek yanından. Ağlamını körü alsın degensin. Ağlamını çacan dey düştü çağırına. Barakelde, kol çap bunu. Uruşpay, talaşpay, ekөөңүздөр бөлүшүп алыңыздар дейін десем, бұл бағыла тағы приз алып келіп беріп қойшы. Bir приз. Тимеле, байқадыңыздар, мен апам 18 жашта қыздарды құлпырып алды ғой, таңгөрі, жаштық кесті естіп, таңгөрі. Маэстро, молодежный может, давайте. Бұлыр деген білет. Ойбай, Акажан. Kim bilet? Таратай, татай, там. Точно білеміз, дай. Жаштыкке жаңы кийилбей, эскерсе калбас кийилбей. Бозойгон бойдон турбайсың сен, бозойгон өтөп билинбей. Bozойгон бойдон турбайсың сен, бозойгон өтөп билинбей. Кыярса тонун гүлүндөй, кыз келип өтөп билинбей. Кыз бойдон дайым турбайсың сен, кыздыгың өтөп билинбей. Аны сіз беткел айтасыз, қыздығың өтөп билинбей. Қоқой. Мынакетен гөр, той деген ушундай болбойбу дейм да. Тимеле элдин
Manayacı kırdaşı birleşip apçı durun ya. Mana bitta gelgen dünyada bir ölem geçsin dengel yaşaylıçı. Maestro, kettik annemize. İyi. Day 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 day. İyi. Day 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 day. Kettik annemize. Kettik annemize. Orada durup alınız şimdi. İyi. Canı day kol çarpır kol çarpır bir şey olur iyi. Day 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 Turan kaygırıp iyi. Kança az gün içinde tüyüm güç alıp kim gelmey senden ayrılıp içinde tüyüm güç alıp kim gelmey senden ayrılıp. Bara geldi. Akajon, kelingіз bu ақ қалпақ sizге білек болсын. Қырғыздың ең ұйық қалпағы, бұлыттық қалпағы орыматты. Başınızdan тау үшпесін. Келіңіздер, да бір екі шығармырда иландан кейін тоқтайбыз. Iyi. Бұл қайсы шығарма? İyi. Құда-құдағилар. Ойланыңызшы. Maestro, morda qaylı Құтыев тынырларына кеттік Құдай берек ағазы. Өшірліп ей-жай бір бейжамғыр түксі. Азын шында тәнна. Мәссіға Акажан. Ордысына тұрып аламыз, Нөшірлі ей-жай бір бейжамғыр түксі. Жамғырда толғынғар рек жашын сепсе. Хоп, қол шауыз, сезімге келер белі. Canından kıyналғаны жаның сесе сезбеді сағынғаны сенің жаның артып қан жүректі ажарбадың күттіден күйіп бүттің күлгін жаным жұтпады сен жұттанған сүйіп алың жеңемді қарап ұрды батасы сіздің жеңеңіз бе? Жұтпадым сен жұттанған сүйіп алын дейді. Атаң көрі. Мұғалімдеріңіз бар ба? Арауызда я. Мұғалімдер бар ба? Негізі? Арауызда. Мұғалімдер бар ба? Мұғалімдердің ұрматына бір рдап қойылшы. Келе жатып автобустың içinde жекке гүл берші деп сұрадым. Ордына мені гүл ордына құраттың. Мұғалімі сөзді келіңіз. Бардыңыздар мұғаліміздер. Ой, сіздердің ұрматыңыздар қарын алады. Мұғалімдер келіңіздер, адай беріңіздер. Сіздердің қолыңыздардан президенттағы, генералдағы, урудағы бәрі шыққан қотан көрі. Сіздердің қолыңыздардан медицина, врачтар, профессорлардың бәрі шыққан. Аман болыңыздар мұғалімдер. Келе жатып автобустың içinde Ayıcıkke gül berçi деп сұрадым. Ayıcıkke gül berінің ордына Қайра мені гүл ордына сұрадың. Ayıcıkke gül berінің ордына сұрадың. Ayıcıkke ойбай, жолықтың ең алдың қызы Жадинің жолығы сізге белек болсын. Аман болыңыз, бар болыңыз. Апаларыңыз ұтсын чайым, приистердің бардығын, тереуліктің бейіш олғын апалар, бұл белектердің бары сіздерге. Баланы кімдер сүйбөгін бапестеп бағып күйбөгін дегендерді кім білет я? Кім білет? Бар ауызда? Туғандардың столы? Гүлнара Қарова ежікеусінер, келіңіз. Сүйі оты жана берсін дегендерді дайыз. Тамаша. Баланы кімдер сүйбеген дегендер, Баланы кімдер сүйбеген, бапесте бағып күйбеген, баласы үшін жоқ шығар, башына азап үйбеген, тұмылып қалса баласы
Aygeran aylası Ешке, баршыңыздан еш уақытта жолыңыз түшпесін, аман болыңыз, балдарыңыздың ардайым жақшылығын көріңіз, аман болыңыз. Еме, мырзалар үшін, дағы бір шығарма, маэстро, мырзалар үшін бір шығарма қойып береміз. Байкелеріңіз, ашылаңыз кеттіген емесе. О, легенда! Бекборбиев ағалыстары. Е, тайттат, ойбай, бар екен ғомын аушақ, ау! Е, Бекборбиев Байкев 80-90 жылдары жақшырдағаны кеттіген әмесі. Ордыңыздан тұрып алыңыз, Қайта басына. Арынбай бері қарап, күлші жаным, бек құшақтап жүзімден сүйші жаным, өлік күлім болып, күлші жаным, Ушундай шашылыш болуп атат окшойт. Акачан, келиңиз, могу белек сизге болсун, куттуу болсун. Башыңыздан эч убакта калпак түшпөсүн. Аман болуңуздар, урматтуу туугандар. Ырдатсам баарыбыз эле ырдайт окшойбуз. Негизи мен ойлодум эле могу. Кыргызстан менен майда только спортсмендер жашайт экен деп. Оказывается, ырчылар да бар турбайбызбы? Туугандар, мындай кылалы, азыр кереметтүү ордобузга биздин 1000 жылдык кудагыйларыбызды чакырып алабыз дагы. Төрүбүзгө нур берген, төрүбүзгө көрк берген, супсулуу татынакай жалпы Кыргыз жергесине кылымдар бою бизди коңшулаш айылга куда бололу деген биздин жаңы кудаларыбызды Наргиза кызыбыздын ата журт жана тай журтун биргеликте чакырып алалы. Келиңиздер. Рысбек аке, жакын келип калыңыз. Кол жаап коела, келиңиздер. 1000 жылдык кудаларыбыз келет атат. Кудаларыбыз келиңиздер, кудалар. Әрқашанда салтына беріп асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына беріп Кудагый бийлеп келиңиз, чыгалаке, чоңа бау! Бірге болайық, мәңгі құдалар, құдалар, ezgi құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Бери, Кудагый, бери, жақын тұрауыз, дағы. Кудагый, судағы бери, жылы алабыз, келіңіздер, Жақын тұрайлы, келіңіздер. Bir қадам тамада жаққа келеміз, Урматтуу туугандар, жалпы конуктор, пайгамбар кошкон дос болот, Кудай кошкон ким болот? Куда болот. 1000 жылдык кудалар сиздерге мен атыман таазим, сиздерге таазим. Ушундай соп-сулуу кызды канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, эч нерседен кем кылбай, чоңойтуп туруп анан берип койгонуңар не дейм да. Өзү кыздын бара турган жери күйөө экен. Аллахым, о, мендес урматтуу кудагыйлар, быйыл сиздердин кызыңыздар эшик кармаган колу, эмдиги жылы сөзсүз түрдө бешик кармап, бешиктеги наристеңиздер, о, мендесе келечектеги сөзсүз түрдө биздин аалым же президент болот. Мен деп қойғаны. Амин. Құдағилар, сіздер ар кимиңиздер 36 мүнөттө сүйлөсөңүздөр да уруксат беребиз. Шашпаңыздар. Сатып алдык мерде 12 саатка. Кудаңыздар бүгүн бай. Кимден баштайбыз? Бәріңіздер сулуу экенсиздер. Урматтуу туугандар, биздин Кыргызстаныбыздын суп-сулуу красавицаларына бир кол чаап коелучу, келиңиздер. 1000 жылдык кудагайларыбызга. Акмөр апабыздан эч айырмасы жок. Таттыбү Турсунбаева апабыздан, Бүбү Сараби Ишеналиева апабыздан эч айырмасы жок. Мына мен 31 жаштамын, 12 эле тишим калды. Сизде до сих пор 23 тиш бар экен, өлө. Өмүрүңүз узун болсун апа. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору?
Құдағи, қоңшыңар құт болсын дағы бір жолу. Не деп айтам? Наргиза, Нұрбек, қармашқан қолыңар төлікті болсын қағылып кетейін. Но тамада айтқандай, бұйыл емкі жылы Құдай бұйырса, қош бешік қармағыла, өкөңір. Бақтылы болғыла, бір жастықтан башыңар ағарсын, ағарып көгеріп, жақсы ішіліп, ең жақсы тілектерді қалайын. Құдағи, сіздерге де мен сіңдім жақсы келін болсын. Бізге күйе бала, жақсы күйе бала болсын. Ішіліп бұл жашауды еш жамандық көрбей, соғыш болбой, тыныштықта үшінтіп жақсы чайладан ішіп жүрер. Бақтылы болғыла қағып кетейіндер. Қымбатты қонақтар, бүгінгі қонақтың езі, тойдың көйлері, құдағи, сіздерге не дейін ішіліп, келіңіздер құт болсын, ақ жолтой келін болсын, бір жылдық емес, 1000 жылдық құдалардан болғыла, дайыма жақшылықта жол ұшып, тойды жол ұшайлық. Емі қағылайын, Нұрбек, Наргиза қағылып кетейін. Тауышқан екеш талайлы болғыла, баш қошқан екеш бақтылы болғыла қағылайын. Құдайым тіліге бақ берсе де бат берсін, ырыс берсе дұрыс берсін, қармашқан қолыңары бекен болсын, о жерден очор бачарлы ордолы шар болып, құдақ қалыз балалы чақалбы сіледі қайнатты қайнеңіз жол қыз беріп келіп алған тойдың үстінде жүргілі қағып кетейіндерім, алтындарым. Тайнесін алдан шакек, алтын шакек. Ассалаумағалейкум, құрметті жекжаттар, құдалар, тойыңыз құт болсын, қоншыңыз құт болсын. Балдарға тілегіміз, балдар бақтылы болғыла, өмірлі болғыла, келешегіңіз кең болсын, астыңыз даңғыр жол болсын. Шында той барысты болсын, тойыңа тойлана берсін. Бар болыңыз, аман болыңыз. Ассалаумағалейкум, урматтуу құдалар, қонақтар, туғандар. Урматтуу Ауыл Қасым құда, Рысбек құда, тойыңыздар құт болсын, қоңшыңыздар құт болсын. Шу 2 жашқа қаларым, Наргиза қызыбыз, Нұрбек олауыз, қармашқан қолыңары бекен болсын. Ынтымақты, жақшы қырғызын алдыңқы үйбілелерінен болғыла. Ойлығым мақсатыңарға жеткіле, көп балалы болғыла. Дайым бізлердің жақшылықтарыңарға насиптеш болып жүрелі. Біз дайым шундай тойларға сіздерменен құдалар 1000 жылды құда болып тойларда кездешелі. Той күндеріңіз, жақсы күндеріңіз көп болсын. Рахмат. Бар болыңыз, аман болыңыз. Еме құдағиларға да берелі бе? Келіңіздер. Чоң апа, келіңіз. Батты құдағилар, қоңшыңыздар құт болсын. Балдарға бақ қалайым. Екеуінің дайым жақсынақай чайын içip, екі жақты тең қараған. Жақсы үйбілелерден болсын. Жаман болса сіздер менен Нұржан құдаларды тартсын. Тойыңыздар той қылмасын. Саламатсыздар ғой, қымбатты қонақтар. Құдағилар, тойыңыздар құт болсын. Жаштары бақтылы болсын, Нұрбек, Наргиза, қармашқан қолыңары бекен болсын, ден солықта аманшылықта болғыла. Емкі жылы балалы бол, бешік тойға келелі. Ортың орта олып, ордолы шар болғыла. Бір-біріңер сыйлаған, түшінген, бақту, нарықту үйбілелерден болғыла. Өміргер ұзын болсын, бақтылы болғы алтындарым. Қошылышып екі жаш, жұп болып тұр жар-жар, қубанышып ел жұрту. Тоғандар, тыныштанамыз. Хан құда, бір қадам алдыға шығып алыңызшы. Бүгін сіз Александр Македонскийдің орнына сізсіз, Чыңғыз ханның орнына сізсіз. Бір қадам алдыға шығыңыз. Мұнаке, бардығыз көңіл бірауыз. Құдаке, хан құдауыз сүйілі бадады, көңіл бірауыз. Құрметті құдағи, тойыңыздар құт болсын. Мына бүгін жекжаттарды чоғылтып, чоң той бірінші жолы бере алсыздар. Тойыңыздар құт болсын. Қызығысымен, Нұрбекмен, Наргиза бақтылы болсын. Жолдар ашық болып, ардайым тұрмыштың ор қиыншылықтарын бірге жеңіп, ардайым
ынтымақта қиыншылықтар жеңіп бақыттуу түгелдерден бола берсин. Құда мұрын бажаның құдасы өлеңіз, ошондой эле Құда деп жүрчүгүлө. Эми накта Құда болдук эми. Құдай омин деп коюптур, а? Кол чаап коелучу туугандар, келиңиздер. Миң жылдык Кудалардан боло берек. Баардык жакшы сезди калайын, ошо Кудайга берип коюн. Кудайымда менде бир суроо бар да. Сиз мындай Куда мындай 89-тун балдарындай жап-жаш экен, а? 90 жылкылардайсыз го мындай. Міне сиз мүрөктүн суузу менен багасызбы дейм да Куданы. Пай-пай, Куда келиңиз. Аман болуңуз. Кудагый келиңиз. Кудагый тоюңуздар кут болсун. Ушунча жеги-жадырыңызды бириктирип, элдин батасын алып отурасыздар. Ошо алып аткан ушунча элдин калуу тилектери кабыл болуп, Кудайым ушу батасын сиздерге бере берсин. Нурбек, Наргиза, кармашкан колуңар бекем болсун. Ар дайым жолуңар даңгыр болсун. Жолуңар ачык болуп, Кудайым рызкыңарды кенен берсин. Bir tuğandardın ulususun, bir tuğan singdilerinden, yükölöründen yol görsetken жақсы жаштардан болгула. Ошол актылуу болгула. Баракелде, Кудагыйыбызга бир кол чаап коелучу. Кыргызымда жакшы сөз бар, энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деп. Урматтуу туугандар, мынакей биздин энекебиз Кудагыйыбыздар суп-сулуу адам экен мына. Биз подаркабызды унутуп кетиптирбиз. Кудагыйга шакек, кызыбызга браслет. Мына Кудагыйга браслет кызыңар болбойт белет. Тамаша. Кетпей турабыз. Аман болуңуздар. Кудагыйыңыздардын жүзүнөн нур жанган адам экен. Жаратканым насип кылсын. Келерки жылы Кудайым буйруса бешик тойдо жолугуп отуралы. Жакын туралы. Келиңиздер. Сиңдисинин шакеги бар. Сиңдисинин шакеги бар, эжесине шакегин кошо сала келсин, а? Барып келе берсеңиз болот, а? Караңыздарчы, урматтуу туугандар, калыңсыз кыз болсо дагы каадасыз кыз болбойт дейт, а? Кыргызымды кылым карыткан биздин каада салттарыбыз менен бири-бирибиздин колуңузга алтын шакектер. Бул дагы кыргыздык эмес, итальянский алтын шакектер экен. Вай-бай. Мына Кудагыйлар бири-бирине алтын салынып, вай-бай, байкуш эркектер, а, Кудалар. Аман болгула экөөңөр. Эркектерге эчтеке жок го. Атаң көрө мына. Кудагыйлар аман болуңуздар, 100 жашаңыздар. Билектерди андан кийин беребиз, азыр. Урматтуу миң жылдык Кудагыйлар, тамырыңыздар Кудайым буйруса бир кылымдык болсун дагы жакын туруп эстеликке 2 жаштын жакшы күнүндө эстеликке бир сүрөткө түшөлүчү. Кудагый, бул мультиварка үйүңүздө сизди кыйналбасын деп 2 мүнөттө тамак ысытып бере турган мультиваркабыз. Жакын туралы келиңиздер. Эстеликке түшүп сүрөткө келиңиздер. Жалпы Кудагыйлар. Жакын турабыз, келиңиздер. Урматтуу сүрөтчү мырза, Кудагыйларды бардыгын 17-18 жаштагыдай кылып тарт, макулбу? 20 жаштагыдай кылып тартсаң албай коет сүрөтүңдү. Кана жылбайбыз, Кудагыйлар келиңиздер. 1, 2, 3. Мына дагы бир принцессабыз келди. 1, 2, 3. Кудагыйлар, кетпей турабыз, Кудагыйлар. Урматтуу туугандар, арабызда негизи ырчылар көп туурабы бизде? Кимди ырдайбыз, айтыңыздарчы. Хан Куда, бери чыгыңыз Куда, өзүңүз чыгыңыз. Жок, ырдабайсыз, ырдабайсыз. Бирөөбүз ырдайбыз, кимибиз ырдайбыз? Эч кимибиз ырдабайбызбы? Макул, мындай кылайынчы. Куда, мен ойлонуп кетпедимби, жана могул жакта биздин туугандарыбызчы. Туугандарыбыз 5000 сом берген да жакшы ойноп бийлегендерге деп. Мен ойлойм, Кудайым буйруса алдыда тойдо Кудалар жакшы ойноп бийлейсиздер, азыр ырдатып кыйнабай эле коеюн. Ошол сиздердин чоң Кудаңыздардын белегин мен прямой эле сиздерге берейин. Кандай дейсиз? Мына бейлиңизден Кудау, 100 жашаңыз. 5000 сом жалпы туугандарга эртең кешик болсун, а? Азыр 5000 сом дактап эртең бийлейбиз, а? Маэстро, жакшы музыка коюп бериңиз, Кудаларга келиңиз. Жакшы музыка коябыз, а?
Анымызға, урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин кудаларыбыз каалоо тилегин айтып кетти. Каалоо тилегин жараткан кабыл кылсын дагы. Азыр келиңиздер, жакшы тамак алдында, жагымдуу биздин болсун дагы өзүбүздүн Талас областынын Талчыбыкта келген супсулуу кыздарын Талас бийчилери тобун кереметтүү сахнабызга чакырабыз. Келиңиздер. Талас бийчилер тобу. Yaptım zireli, birbirinden şireli. Üç petir yaptım zireli, birbirinden şireli. Yüreğin bağa gireli, yüreğin bağa gireli. Kızıl gülleri tireli, kızıl gülleri tireli. Naz bilen aheyya, asıl bilen ibiya. Naz bilen aheyya, asıl bilen ibiya. Yapaman okşatıp, repideni kakşatıp. Nan yapaman okşatıp, repideni kakşatıp. Enem aytsam etmiydi, enem aytsam etmiydi. Tandıra boyum yetmiydi, tandıra boyum yetmiydi. Naz bilen aheyya, ısılı bilen ibiya. Naz bilen aheyya, ısılı bilen ibiya. Kolları dert görmesin, sıkınan yakanı kolları dert görmesin. Nanlı kuşboy, hidinden nanlı kuşboy, hidinden dilleriniz yeyresin, dilleriniz yeyresin. Ağlasızlar enceni, sındırasız tünçeni. Ağlasızlar enceni, sındırasız tünçeni. Naz bilen aheyya, ısılı bilen ibiya. 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 Талас бийчилери тобу. Тырыспек кайда жүрөт? Тырыспек. Бул жакта экен. Зора эжеге келип коюңузчу. Бай, жашоодо эч кайгы капасы жок адамдар мына ушул адамдарда тургандар. Жакын келеличи, жакын. Бери ортого турабыз, ортого турайлы, ортого. Ушул жерде турабыз дагы. Азыр мындай кылабыз. Урматтуу тургандар, Рыспеке, той жакшы болуп атабы бүгүн? Сон. Азыр көркүнү чыгара турган бул сиз да, сиз. Зора эжеге, даяр туруңуз. Азыр биздин маэстро аябай шаңдуу музыка коет. Сиздер ырдабайсыздар, просто бийлейсиздер. Сиз менин оң жагым менен элдин бардыгын көтөрүп, ызы-чуу айкай шуу салып, жеңем барганда баарыңар ордуңардан туруп кол чапкыла, макулбу? Жо, эч коркпаңыз. Рыспекем кайсыл столго жакында ордуңуздардан туруп алып, ышкырып, кол чап, өлө бир жаңжал салгылачы бир таң көрө. Сүйлөштүкпү? Бажарике, чотам, даярбызбы? Маэстро, жакшы музыка коебуз дагы биз аркы буручка чейин бийлеп барып, кайра мен ордума бийлеп келебиз. Сүйлөштүкпү? Бийлеп барып, ар бир стол. Маэстро, даярбызбы? Жо, вальске эмес. Шаңдуу бийлейсиз, мына, Зура жеңем көрсөтөт. Мына, биз бул столго кеттик. Хоппа! 7,5, 8,5, 9,5 алсам жок. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жок. Кудалар кол чапыңыздар! 7,5, 8,5, 9,5 алсам жок. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жок. Жакшап, кол чап, Сағынумен, сарғаюмен отырман. Санай әр уақыттың арасын. 6,5 болып кетті сағатым. Күте тосылды ғой тағатым. Мә, саға болды. Тоқшылықтың символында тақырты менен проблема жоқ адамдар екен да мына жақта. Көз тимесин. Ким ұтты? Мен. Қайсыл жақ ұтты? Қалып айтып мен ұттым ғой дейм. Аз бияқа билейт. Алмаш қылач.
тестен алмашалчы. Рысбеке, беха, оң жаққа. Мен жана тура эмес кылып алыптым. Эркек деген оң жакта болот, эркек оң жакта болот. Таң көрө. Азыр көрөбүз, чындап кайсыл жак утканын сүйлөштүкпү? Жок, мен ордума билейт. Сиздин ордуңузга билейби? Сизчи? Мен үйдүн эзимин. Үйдүн ээси биякта, сиз ким көчөдөсүз? Эртең менен кетесиз, кечинде келесиз, квартирантсыз сиз. Мына үйдүн ээси. Маэстро, бийлебесе үйгө барганда өзүңүз билесиз эмне кылышты. Маэстро! Бүгүнкүдөй күн кайда? Зура жеңе, ар күнүстө байлап чыгабыз. Жақсап, пол шатрауз! Бара келді! Ұшқан білді күн, теріп берім жейсің бе? 18 жаш, 20 жаш, қайра келіп дейсің бе? Эх, жаным гүлайна, бүгін күдей күн қайда? Билі өсіп мұндайда, біз билейміз қандайда? Ох, жаным гүлайна, бүгін күдей күн қайда? Билі өсіп мұндайда, біз билейміз қандайда? Болды, көстеп. Батма Зура, егісіздер. Ойбай, сұп-сұлуларым мен, татнақайларым. Жақын тұралы. Ошону менен, ким жеңді? Мен. Ким жеңді? Ой, мен вес қуып қойдым, мен жеңдім ғой деймін. Ертең Анжелина Жоли болып шығып келгенсіз, 12 килограмм арықтап. Сіз и так сұлу, сіз бар ғой, моғындай жүзіңіз менен, моғындай нұр менен, моғындай жүрек менен бар ғой, сұрақсыз Алла Таала айтады, ай, мо Зураны сөзбей ішке кіргіз келеді деп. Мен ишенем сізге, мен ишенем. Урматтуу тургандар, мен мындай кылайынчы, мен жеңдимди, экөөңөрдү бүгүн уруштуруп бербейин үйгө барып. Ынтымак жеңди дейлиби? Кандай дейсиздер? Бир кол чаап коюңуз, эки тарап, жакшылап кол чаап берели. Азыр Рыспек акемди кантип бийлетишти мен билем да. Мен аябай умдуймун да. Азыр шефтер келет, оняктагылар. Алар келатканда бийлеп тосуп албасаңыз болбойт. Алар кимдер? Алар кайын журттар. Ана сага туугандар, анда эмесе менен Рыспек атамдын эң жакшы көргөн адамдары, жүрөгү менен сыйлаган адамдарын керемет тордобузга чакырабыз дагы. Биздин алтындай болгон Батмай эжекемдин төркүндөрү, жалпы тай журт төр сиздердики, сонун жеңе Омар аке, Гүлмира эжеге, Чолпон аке, Самара эжеге, Омар айта берсе көп экен, жалпы бажалар биргеликте чыгабыз дагы. Кабыл жезде Айкен апчы, Бучай апчы, Ислам Нургүл айта берсек жалпы көп экен, бардыгыбыз төркүн эч ким калбасын, бийлеп чыгабыз. Бийлеп тосуп алыңыз, бийлеп. Сыймык Жаңыл, Абай, Наргиза, Урматай, Салкандай бардыгыбыз келебиз. Бийлеп тосуп алыңыз. Бажалар келет, бажалар. Бажалики танцуем, давайте. Манаке сага машалла суп-сулуулары чыкты го, суп-сулуулар. Апа, минеге жап-жаш экенсиз, таяк таянып алдыңыз эркелеп. Бир кадам алдыга чыгыңызчы. Эме кыздын жашын сурабайт дейт, канчанчы жыл кызысыз? Айтпай эле коюн. Назданып калат 70ке чыкканда беле. Мына. Апау, могул таякты Аллахым, мен десе бүгүн тойдон чыгып, үйүңүзгө чарчап барып уктап туруп, эртең менен 16 жаштагы кыздай, селкинчи кыздардай чуркап кетиңиз. Аллахым сизге ден соолук берсин. Мен апол, эч убакта оорубаңыз. Келиңиздер, микрофонду ким көрөбүз? Сизден баштайбыз, папа. Келиңиз. Кымбаттуу бүгүнкү тойдун коноктору, ушу
тойго куш келипсиздер. Атма Зура. Ушул эгиз кыз эле, эгиз кыздын бирөөсүн майга кууп барып, экинчисин кайра таштап келген өзүм эле. Кууп барган кыздарым эле. Мен барганда, мен келгенден кийин эле төрөлгөн, бирок ошо кайнагам сен кызың кууп бар деп жөнөткөн. Эки кызды мен таштап келгем төркүнүм. Ушу Кыргызстан май экөө бир колхоз деп. Ушу бактылуу жашап мына Алла Таалам берген экен экөөнө бакты. Бала берди, кыз берди, Кудайга шүгүр. Барган жеринен агарды, көгөрдү. Мен силерге каалайт элем, ушу өзүңөрдөй болуп бала келиниңер бактылуу болсун. Силердин алган келиниңер ыймандуу болсун, көп балалуу болсун, бай болушсун. Бизди сыйлап, силерди сыйлаган жаштардан болсун. Дүйнөдө тынчтык болсун, тоюңар той кылана берсин, көп жашагыла. Жакшылыктын үстүндө силердин жакшылыгыңарга биз көп болуп жүрөлү каалайындар, Тоюңар той кылансын. Ассаламу алейкум, бүгүнкү тойдун коноктору Рысбек, Зура. Бүгүнкү өткөрүп жаткан тоюңар кут болсун. Кудайым дайыма тилегиңерди орундатсын. Эки жаштын кармашкан колдору бекем болсун. Алдыларын мал бассын, артын бала бассын. Дайыма турмуш жолдору ачык болсун. Биринчи келин сүймөнчүк келин дейт, ошо сүймөнчүк келиңердин колунан ызык чай ичип, неберин жетелеп, экөөңөр ден соолукта дайыма аман эсен жүрө бергиле. Биз дайыма жакшылыгыңарга күбө болуп келип кетип жүрө бергиле. Рахмат, бар болуңуз, аман болуңуз. Ассаламу алейкум. Жерде отырганда бүгүнкү коноктор, бүгүн Алла Таалам Кудай буйруган жакшы күн берекен бүгүн. Рысбек, Сура, ушул баягы биринчиден ошо коңушут болдум. 2 жашка бакыт. Ошо баягы ушул жерде отырган коноктор бардыгы баягы ар кандай жакшы ой тилек менен келгенде, ошо ой тилек сөздөр бар кабыл болдум. Тоюңа той кылам бердим, 2 жашка бакыт. Анан менен тиги Кудайга приз. Рахмат, бар болуңуз, бир кол чагып коелу. Рысбек, Зура, алган келиниңер бактылуу болсун, ыймандуу болсун. Нурбек менен Наргиза бактылуу болуп, ушулардын жакшылык сый-урматын көргүлө. Балалуу, чакалуу болсун. Эмки жыл ушул убакта буйруса бешик тойдо жолугалы. Экөөнүн баскан жерине дайыма гүл өзүп турсун. Силердин жакшылык немеңерге биз дайыма күбө болуп, баарыбыз аман эсен, насиптеш болуп жүрөлү. Рысбек, Зура, тоюңар кут болсун. Алган келиниңер менен балаңар бактылуу болсун. Өзүңөргө да ден соолук болсун. Ушул экөөнүн кармашкан колу бекем болуп, силерди сыйлаган, тууган урукту сыйлаган жакшынакай жаштардан болсун. Эмки жылы ушул кесипте балалуу болсун. Көп неберелүү болуп, Зура ошол ордун артында эле чуркап жүрөр, ошолорду карап. Анан ушул 2 жаштын кармашкан колу бекем болуп, бириңерди бириңер сыйлаган, бириңерди бириңер түшүнгөн бактылуу жаштардан болгула. Ушул бүгүн тойго келип отурган жер-жаттар баарыңыздарга ден соолук болсун, ар бир үйдө ушундай той болсун, жакшылыктар көп болсун. Мындан ары дагы келин алып, ушул жакшылыгыңа эле келип турайлы. Рахмат, бар болуңуз. Эми биздин классташтарыбыз да бар экен, Сиздерге да беребиз, Мейли кыз, Рысбек, тоюңар кут болсун. 2 жаш кармашкан колу бек болуп, силерди сыйлаган ыймандуу жаштардан болсун. Дайыма үйүңөрдө жакшылык болсун, ийгилик көп болсун. Ушу бир туугандар силердин жакшылыгыңарга келип туралы. Аман болуңуз, бар болуңуз. Төр жакка узатабыз, келиңиздер. Ассаламу алейкум, кадырлуу коноктор, урматтуу кудалар, куда сөөктөр. Жесте, апче, ушул бүгүнкү ак тоюңуздар кут болсун. Бул жалгыз болбой жуп болсун. Буйрсам мынакей уулдарыңыздар турат, ушул уулдарыңыздарда үйлөнтүңүздөр, ушундай той бериңиздер. Ал эми 2 жаш кайтарыбыз. Урматтуу 2 жаш. Алдыңарда асказ оо турат. Экөөң кармашып чыга турган. Алдыңарда терең көл турат. Экөөңөр кечип өтө турган. Мынакей ошолордун баарын жеңип отурсаңар, силер бүгүнкү күндө жесте менен апчемдей болуп ушунча элди тозуп, кадырлуу конокторду тозуп алганга силер да кудуретиңер жетсин. Экөөңөргө бак каалайбыз, багыңарга шак каалайбыз. Шакта ар дайым мөмө болсун. Ошол мөмөңөр ар дайым ушул бүгүнкү күндө эл толтура жакшылык, ийгиликте батасын берип, экөөңөрдүн жакшылык тилегиңерге күбө болсун. Ошол жесте Анан бизден тамадайга рухсат берсеңиз.
классташтар келип калдык, ошол сүйлөп коелу, баарыбызга уруксат. Рухсат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бир кадам алдыга чыгып алалы. Мен жесе көрсүн деп көз төрген, уксун деп кулак төрген, туйсун деп жүрөк төрген дейт. Ошо Алла Таалага миң мертеп шүгүрлөр. Ошо бүгүн бая 1000 күнгө тете бир күн бар дейт да. Ушул күндү аудан күттүңөр эле мына. Ушул күн келип жетти. Эки жаш бактылуу болсун. Экөөүнө бак каалайбыз, багына шак каалайбыз, шагына мөмө каалайбыз. Ар дайым ушундай жакшылык ийгиликтер сиздин ак дасторконуңуз ачык болуп, ушул жеги жаттарыңыз менен аман эсен жүз көрүшөлү. Биз айта турган сөз көп негизи. Калган WhatsApp'тан жазып коебуз. Албасаңыз дейт да. Ушундай кыскарталы биз эми. Рахмат. Анан биздин атыбыздан акча деңизчи. Атайын ашуаш белаш келтирип, Бишкек шаарынан бери келиптир. Келиңиз. Семир экөөбүздүн атыбыздан мындай сиздин кызыңыз менен балаңызга приз бар. Ушубай колдо жүргөн бала кызыңыз бар. Мына Сайкал менен Айбеке. Экөөүнө 2000 сомдон 4000 сом приз. Пай. Кол жаап коюңуз, келиңиздер. Сайкал Айбек 4000 сом приз. Ушу ата-энеңер жакшылап карагыла экөөңөр, а? Манакей, аяшата деген ошондой керек. Байкебиз көрөбүз, келиңиз. Кыска нуска, Ассаламу алейкум коноктор, кудалар. Бүгүн жакшы күн болуп атат. Жесте апчы. Ошо өзүңүздөр бар болбой эле чын тамады өзү айткандай Баткенден албай эле нар дөң баштан алып алыпсыздар. Эки жаш бактылуу болсун, кармашкан колдор бекем болсун. Бүгүн күлүп жайнап ушул жерде туруңар го, Кудайым буйруза өмүрүңө өткөнчө ушундай күлүп жайнап бири-биринин колун кармашып, мына 8 деп экөөңүздүн бутуңардын кадамдарын өзүңөрдүн оозуңардан уктук, Кудай буйруза. Жаман кыйнайт кезиңер бирок 8 неме тобун жестемен апчы жылын эле небере той берип атыр деп атып 8 жолу келсек, ай. Аябай чөткенбиз туугандар. Жакшылык кайсын, Той болсун, жалаң тойлорду көрүшөр, Рахмат, бар болуңуз, аман болуңуз. Кыска нуска, бул жакта улуу апаларыбыздын буту уюп кетти. Кыска нуска. Сүйлөйсүзбү, ким сүйлөйт? Келиңиз, адама беребиз, Assalamu alaikum. Кудайгылар. Биринчиден ден соолуктуу болайлы. Эки жаш бактылуу болсун, ынтымакта болсун, кармашкан колдор бек болсун. Русбек Зура коңшу куттуу болсун, той куттуу болсун. Жакшылыктар боло берсин, Эки жылы Кудайым буйрса 5 тойдо дагы ушинтип сак саламатта саламдашып толугучу берейик. Айтканыңыз келсин. Призим бар эле, мен ошо призим өзүм лично Кудам берип коеюн, Рахмат. Тегеле. Жок, жаппаш эмес деген. Нуржан Кудай, Аз Кудам. Анан түштөндүрүүбүз бар, анан немелер бар экен, эми келиндер азыр келип койсун, Түштөндүрүү кудаларга да. Рахмат, реңнаш билдириңиз, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кошулуп берсек жакшы болот эле, суранчы убакыт аябай тар болуп атат. Кыска нуска сүйлөп бериңиз анда. Ошо тоюңар кут болсун, Рысбек Зура. Ошол тоюңар жакшылыкка жазылдын. Сүтөн каласың ушундай жаман. Эң главный ошо бактылуу болсун, айтылган тилектердин баары кабыл болсун, айтылып элек тилектер дагы, Ошо тойдон жолубайлы жалаң, Айтканыңыз келсин. Анан бир туугандардын атынан түштөндүрмөй бар эле ошо кудаларга. Бир туугандардын атынан түштөндүрмөйүбүз бар дейт, Зора эжекебиздин супсулуу татынакай эгизи Батым эжебизге сөз кезегин беребиз. Ортого чыга алыңызчы сиз. Зура, Рысбек жесте, Зура апчы. Ана сага. Бүгүнкү тоюңуздар кут болсун, эки жаш бактылуу болсун, эч убакта колдор үзүлбөсүн, үйлөнгөндөн баштап жакшы каалоо тилектер айтылып атат, 100%, 200% гарантиялар коюлуп атат. Урмат, урматтуу ком, Нурбек, бар окейби? Эме калтырбай, Ошол ден соолук, жакшылык, ийгилик болсун, ден соолукта болуңуздар, барыңыздар, жег жаттар жакшы отуруп, ырдап, бийлеп, бир ай орозо карабадыңыздар, бүгүн жиндеңиздер. Жиндеп чер жазып кеттиңиздер. Ошо Зура менен жестемдин тоюн жакшы өткөрүп, эми кызматтабызтачы кыза. Анан ошо бир тууганыма арнап, өзүм автору, өзүм ыр жазды беле ырдап коеюн. Бир жакын туруп сүрөткө түшөлү, жалпыбыз, Анан кийин Батым эжем ырдап берсин, келиңиздер. Жылмайып түшөлүчү. Бүгүн ачылыңыздар, чачылыңыздар дейт, мына сага.
Bakınca. Ortağa çıkarız. Bir tuğandı bir tuğan süyöt. Pristerim ben koyunam, benimkine barına pristerim. Prister tapar veririz ha. Aman görüp seni oylan, Bir tuğandar için. sen adaskan yoldan oğlum. Sır bilgizbey sırtından qarab, bir tuğanım seni yorgun. Bir tuğan güyür, bir tuğandı bir tuğan süyür. Çalınsan yolda kaldırmay, bir tuğanım canında yürür. Bir tuğan güyür, bir tuğandı bir tuğan süyür. Adaşsan yolda kaldırmay, arkaçan da canında yürür. Bir tuğandar sizler için bol çıkarma. Yaratkandan vakit sorangan, şın dilinde sağa kubangan. Bir tuğandan ordu başkaca, her bir işin koldap duralgan. Bir tuğan güyür, bir tuğandı bir tuğan süyür. Çalınsan yolda kaldırbay, bir tuğanın canında yürür. Bir tuğan güyür, bir tuğandı bir tuğan süyür. Adaşsan yolda kaldırbay, arkaçan da canımda yürür. Bir tuğandar, bir uyalaş asıldarım. Bir tuğandar, iki düğünü yakındarım. Askazo, alato, bir tuğandar, var bulanslar. Bir tuğan diyor, bir tuğandı bir tuğan diyor. Çalınsan yolda kaldırmay, bir tuğanın canında yürür. Bir tuğanda bir tuğan diyor, bir tuğanda bir tuğan diyor. Adaşsan yolda kaldırmay, arkaçan da canımda yürür. Bir tuğanın canında yürür. Batıma Zura, kolça tuğandar. Rahmatını eras bildiririz. Anımızda hormat ağayım tuğanım. Bizden toyuzun baştalғанда bilinбейлі. Ровно 1 saat 40 minut vaqt өтіп қалыптыры. Андықтан отыра беріп балким чарчадық ортығы биге бардыңыздарды чақырсақ болуттағы 20 минуттық антрак келіңіздер. Авай байкемізді аттан сіздерге жағымды шығарма болсын. Жана біздің бір бажауыз атны қалдым. 1000 сом призде жақсы ойын үшін. 20 минут антрак ағайын. Ортоғы биге шықырауыз, ортоғы келіңіздер. Бейне. Бүгін майрам, бүгін той. Айылдасын сұлу айғаныш, ай жылдай көпті жайнанış. Басқа елға ұра бір албай,
barakeldi. Hanımızı bardınızlarda 20 minutlık antrakka çıkarağız. Kettik çok bileyle. Avazı Akimov Cana Aydana Deka 20 minutlık antrakka çetine baratmanımızda. İki yaş baktılı volkla. Shake
Sezindir bizdi ceddelesin Suyun mu seni tübölüko Suyunun bozbay erekçesin Ey yuruptu çalgı sen elesin Sezindir bizdi ceddelesin Suyun mu seni tübölüko Suyunun bozbay erekçesin Ayayım ayayım Nike şakek dağayın Ne çoğun uygun ayılda Ötkürülü balayın Ayayım ayayım Nike şakek dağayın Ne çoğun uygun ayılda Ötkürülü balayın Ayayım ayayım Nike şakek dağayın Ne çoğun uygun ayılda Ötkürülüp balayın Beşki yaşında, dolaşık yanında 3-4 yaşında, aptalı karşında 7 yaşında, dostum karşında Ahu gözlüğün, navattak sözlüğün Küydürerdir seni, şirin sözlüğün Ahu gözlüğün, navattak sözlüğün Küydürerdir seni, şirin sözlüğün Beş yaşında, babban başında 20 yaşında, yayırın karşında 30 yaşında, aylan karşında Ahu gözlüğün, navattak sözlüğün Küydürerdir seni, şirin sözlüğün Ahu gözlüğün, navattak sözlüğün Küydürerdir seni, şirin sözlüğün yaşında, kaygı başında 50 yaşında, nevram taşında 60 yaşında, yastık başında Ahu gözlüğün, navattak sözlüğün Küydürerdir senin, şirin sözlüğün Ahu gözlüğün, navattak sözlüğün Küydürerdir senin, şirin sözlüğün Küydürerdir senin, şirin sözlüğün 70 yaşında